mba Aondo nemba nenanyana yo shivene neto mda faun ko gan kpibiro shim sova oruneo so shi I Iserael vele ka kpishi adona oruga ve undu chiviu vi devulu chivilo ondu ba mana ondu washira na ha ondu guma vi na ikyev imba Midian ba Midian lu kuyo na ha yo kuyo ne na I Iserael ta kpishi je kuma ere nyumo tankala ha na ha I Iserael ve kulu ushure shi ve ka shure na ha yo ishule la eva kumayo yolo Midian va hafo ikasive bi bibiro kai yavangeje ka kyomuna ha na ha ve kasi afo vuwa Israel hileto na ha ve va ileve vi shule la ishambi hakala kape yolo Israel yana tankala zona ko ve nengisha yo vega shinve ka kwa jikpa vukla facho kulu kwa la kulu no gba yo ve miga na ha vi chia sha chuni ve wazo gba yo na tanum shave ahamba ve Shie ne ya te undu ve yange I Iserael va kpishi ba Aondo tindi prophet va kave yange wan duwe ve sha work ge ken gipiti wen lu viande ha shive wen va nave talu hene evu luhe pamba va noya vi undu wene Aondo ba chivile Aondo ba chivile Aondo weshira na ha wen kalangu vega ka kwala wen undu ve shekeve na ha ba masin shin shagele vetia vikla lueta shin vikla luetabu nongune akule ro yana vata inyum shavega achushene Aondo wege ne kala vega na ha vi ya chansha kevi mba Midian ba kpishi na ishi osulu holun kwane ogenge malu esule one yila we yuashi na yangi gani ya wana yakiti wana yila Gidion ilu wana ogene to na ha otiomba batima shakon ken sulene ukonu ofura na Gidion digmalu bilene lakama una no ga yefule ke ba Shie ba Midian veva nenge migaya na otiom ka Gidion wene tengu we orutya ageegh Gidion ka na wone wo terima tengu vesinina ve silu ya chai kpishi na hana kaya te ase vi ka vesi ya duwe vesi ke talu gipiti shaweku ageegh maka silu ya cha shekevi ba Midian elu kwa okla ere kwa ukosu pa shinu kulegba yo wo pa migane gadia Aondo gema si bikla na ha se ba yancha na ha otiomla gema kana wone yo mose shagele ola da I Iserael da yima veshe kevimba Midian mote mguwe otiom kana jera ilu Aondo lo olun kwa na ke otiom ne kana wone Aondo ngwena na mo shagele nane azada yima yo na I Iserael na Gidion ka wone wo wenu hana ke kwa Iserael ba ka kwena uhumba gbanji me hi yo tena ba ka wenu uhumba gbanji me ke na unda zo ageegh hana ve une moyo na we Gidion une da yima I Iserael jimichi shekeve ba Midian na otiomu te kana wone amo Aondo une luwe na une vantana da haba Gidion ka na wone yo
une lu oluondo mimi shine luondo mimi lu lamne na ya atima hene di monga une tsa une hinde na ha otion la kwakai ka kwaga adza une tima ha une kan Gidion ye shin ya fesi za wa wanvio so nyam na tembele ele pupa Shie yuwe to washing kiss fu hinde vami na ha vanoya otion lukudi sule heto te masha konu therapy na ka na wene shene alui konu therapy na ka na wene agima nyamla Shie avesha yuan kan sule la agima yuwe la ahasha yuan la sha nyam yeve la ku akukpo eve la vesha yuan na gama yuwe yeve me la hasha me na kasha Gidion pa na la vu o tioma gama gbo na ku luemi ki we na ku yama bendisha yuan la ma usu duwe Aondo vai hia na ku la ma na ku behesha o tiompa di hesha Gidion kan de vesha ha tuna nya kwa bele ngadia won nega o tiomu te ha shena eluva heje mana oduka de kwa ga ukpe ga di chi ewe yoga kwa mamu na eluga na ha ka olu na ala ma shima su Gidion shimi ma Gidion ma kuma shi nya su Aondo tate hijila ma yila iti jila Yehova Shalom jene aka Aondo ka benjila na ha tate chivile Aondo he Gidion ma ku ye itumbu ya Aondo va yona ma va la ma Gidion kana wene amo adato numbo tina buo shana hana uhwala buala ngu anyumu tanka la ha ato buo vusunu sho hwala ayememi adabulu anaona hela patega ahembi atena na la tena yuwashi aye chibiba hamila ahembi tela agbele Aondo ya shira la atanya atokunu igbele yele shira shamila ayememi ada waklete aune velu na de wena la shami na ha Gidion ngwa kwane sembu avya shachulu chia yote na wene be ngwana na ba vese shi ngwana na ba batanum shana ya de etumbu ile Gidion da yila ipanite no pue vase shana na havu da ko no buala ulwenyo mutanka la hane no bo te no showa la no buane ulwenyo mutanka la ha da hebete anade na ate bala abala ya itala agbele shira sha ikon la kono ya iso ulu shira la igbe usha na na yimi mi she jungu sha pega pe ye wa girigi ha pega pe iwa agirigi pe ye ha pega pe yang Aondo tesun la na na yimi mi azada tate abubu wala vo la ve shami itokunu we shila lu shami ne I wakletila mani nadena sembu avenyo indeli kavaka yomba hitala chicha kavi isambe ateba ma igbele shirakla shi yemida nena na shegungu na ha hi pegaruta na ha mayomba
kiuyoli ki yo hitombulu u yuashine hitombulu Gidion baka yuashi duo wana una embia ko vihi hinevene iduo wala sha na havulu suone sueve kwa wanyilaje a wangle shi yuashi gmaka wona wo ne yomba ne mo ye ne va no nu sha chiubala yo anti olu na he na facha no nu sha ko ihembete ba ko ashira ne igbere shira shanega anya je ora na pe a une wangle na alu ba ka Aondo ya bala mo anongu nu yona hembu une tsesha ya yomba ma wangu kwane ya kunda ve yochi samba bihindi biyen na hama jijingi ute tawe ki Gidion ma to kolo ma tongu ma ayila yori kiyo na ki yo I tsombu na u kiriki ukiyo la ahinde yila yori manase yori hi hundo manase ufa yori Israel yavu lusha ichombuli poka halaga na hemi yira kiyo na ki yo hi hundo te nane yori na ki yo hi wantombu no kirikine ahinde Shie yira yori manase yange vetombu na duekene ahinde Shie yila yori asheka wen pakatombu monto ki onumba Israel na yila ichombuli gene pa yi ki ko Israel ne chi va ko hoya akave wona vu move ko ho kuma Shie wona wonu a be ko mba Midian sha hachu teuna na vege na hana ko yo ba chicha mana yemeve sha uwo na yemeve sha wo ya via ne ba Midian di bigama ha afoshi pe evolushi more na wen di yemeve da veve ma Aondo una da veve u wan yolu no nta ne ya ma Aondo kana wene yolu mi nengeyo apandisha alwe pandeve shagaya ve zata alvuda hembanta bira ve kaye kasham go vingela ma bu ficho tasha ba Midian ba ve akala lu hachivli wan Aondo Yehova wan kana wona amoyo ba viza da hembata ga ha angwa kwani chivo ne kwani avande kana te wona Aondo mashi tesun kya e kan wona luwe Aondo ma agwasin we ya une le yive yongo ayive ka de wu jela une ve ya hiji une vele ne yive ne ya Aondo elu atesun kya e wangu na kwa kiyo li wanda ko wona chi alwe se awun nege yive ne ma mgelem mahinyaga uma tete avule gbaga ba ayive ne gmanga mgelem ke ya une famimi Aondo nguvena ma nguena ki tiomi etindi une pa na ha Aondo pa evo se mbo avenyo ayive la uma tete ayive yange Gidion ayive yongo yange vela ayive la Gidion te ya iji la uma tete ba ayive la gema kamera ya kam mgele mai gbande po Gidion de hela ga aka wone nege ingira o Aondo shilo lumu ya ma wen vele yive hiji de na ha avule ma agbe that's due avule ka due
avule ma gbe ma yisa hipe won vele yive ne ba yive ya ma un tete na ma un feje wona wo baka viande Aondo ngwena Aondo kango ngaga so na kpishi ya kwa ala lujela kan dele ya yive uma tete ba ve ya hinya ya avule gba lujendo Gidion ma mo Aondo kana wona yumba nge yum na pandivisha aka anti olushima rutana kweshi na lu mamchie shi mai zena yo hamakwa hiji ne itambi zambi nkra wange na kumagaya na hinde jime kakwaga na yina ga shi mai dite na kwega yolu dubu kyundu kalokwa hinde jime dubu kyundu kalokwa num sumba yolu dubu kyundu kalokwa vi hinde jime ve kra zatiaga Gidion kai kakwaga vi yem na ha yolu mba yami hinde vi shi he alu dubu puwe Aondo shika Gidion wona dubu puwe ne ya shido ba shinge yo ka ko lu kele ne ka Aondo yo na lu wele kwa ne na ha Gidion shi pande na wona tesu ngbo na wona pande kwa wona pande yo ba sha ya wona no yo chili mba be tam be za tam bi vu ya azayo mba shi pemge shinwa yo mba be fato kisinim gelim yove ve fato kisinim gelim man diali kan wayiwa ka mam gelim shan numbu na ha lia fia na ha yaga kambala ve fato za itavi bamba ve fato diala ha numbu ga gba beza ve wazwa shim ge shinwa ma ve malaya bala ve kusu na ha kwana ya Aondo zam sanga ne vena sanga vena na ya sanga ki yoro mba dubu puwe mba ya zwa yoro dele na na uta na ha yo ba gane chi ina ve anu yeme na ha pa chi lu vi yemya Gidion go kwa yave mana ka lu emi yave va mi va wa yo ve va wa yo sha wo ve Gidion la yangu horo ka yana vela chi lu emi na ka ve ave hinde vi yem ka kwaga na ha ba yeme ya Gidion kwa yoro mba deru tamba ma ve yem shawo ve di lu shawo u Gileadi na ha ba Midian ba ve gma vulu shempe etumbu ileo Aondo vala ma Gidion kana wene koruya katumbu nje mo wen namba Midian ba she kemna amo fesi wa yolu namba de rutana una tsaya una hambati ame Gidion wene una tsa baka Gidion wene aluka chie Gidion yuwe Gidion raza be na hikpe afolu yumba na onu da ngwa ko yumba mlo la Gidion kwa de gatumbu ya mo wenve ogene o monkey yumba yanga vilu ve na yo pura na mo ve original ye pura ne ha Gidion asfato yila un hige on ku gidiga ega na on ku gidi ve pura ma vi ye bada no hikpe fo yo ma vi ngwa njene amba Midian ba ya va ha fo vulu ke ve ya ba ma le ki ba vulu ke ba Gidion ba ne ve nge vulu ke ba Midian ba na Gidion ma tato ngwa yolu hwalu na ma ola ka wene we ya nyama chie unye bereti o bali ka sam kwa na ha ele lakma kakalu na ka sam kwa la ka ewa e bereti la mi na ngwa wene bereti ne da yo shawo
vatasha tenti yoho gbatio ilum nyam mama chieu ne jene na hu na yang lo woni nyam na gama ka woni kama kwa momka ka Gidion lo Israel alu va on va tatia chavemba Midian ba mo ne hamba ve chagrin ondo yang Gidion ngwa kwa ne jema kuma shi nya wo sondo so woni ondo ngwe ma ya hinde yem shinefo akayo mbaderi utane wene une buve kive mbaderi utane ga ve yem shekwe na hana itia alu yo deli shekwe na hana itia ve yeme ya kwa luwe mi udeli mone beve la chi yo mbala kwa ve na have ne na ve luwe viane ikya akausu ve washinim tem my mama shanyane ve guma ve ko itiolu bitungwane koru kutungwa trumpet ve ko ku we mom na ha shenu una tungwa koru kunya una tungwa ya o vechi ve tungwa bu beveluchi udeli ba beveluchi ve tungwa na have ka we shashu chu sankelu te ma sankelu Gidion ka peve yo ve ngo hile jire vechela na ha Gidion ma bu yo ba tesive jire yire sha pepe fo le ba Midian ba chi na ha yo ba ye ve pa lu strategy vejela ilu yon vele na ba tiajela elon tesive na ha na yo ba chi de ye sha jile posu na ha ba yele ya ma totu yanga ondu ka veve na ha totu ma Gidion ma tungwa kolu ba ma ko via ne ko mtembla ma ma gba jingi usu aka usu luku tema ma nyama ne tungwa nje ma mba deli ukela kwa shida tungwa shideli uge kwa shida tungwa ayoso hingi kan ma vu ba nyongusu ba Midian ma da ngwa kle fove ondo ma ya na anzu kle fon ba Midian ba mo ya ha mo ma gba nyongusu tuwa sanke ma vu ba nongo nume yolove ma vu nongo nume ba hi omo ve ya vu hinde vu nongo nume yolove ve ba Midian kwa ba maleki ma ha mo ya na kule fola chi gba nongo nume yolove ba gani ya ma gba nyongusu shambe kape yangla yori Israel zindamba chacha wa zindama baba Midian jela na ha yori delu ta moza hamba kyu yori ya kai yanga bu ha ru gbe je kai komune ko ganu shi ya ke kwa na yaga yange yon bamba be nyongo suya ukwe yolumba Ephraim kwa ikwe Israel gen kwa shida ungwa na Gidion aya nzinda zanza wo tomba Midian bane yomba yori Israel by tombulu yomba Ephraim na aya nzinda ve divida wa atieto okulutamba vesembla ve divida wa vi na aya kape yanga ondo na mhebi shekevi I Israel shahamu Gidion ma yomba de lutamba ne chene evida no gutamba mbibi hinde ya yori Ephraim kwa ikwero Israel ge ba Gidion ji na ve amo yementave lehevega Gidion ka ya wu na ka ni tavele bebi hi tambi jepa ka yori Ephraim kwa yomba Israel ba gane ba ka wa atie tolo vese ukuru chamba vese na aka veje tiambi mbi nongu we bi nongu we ko dodo papa
na ha ya mana sama da su veshimi ve kala lo ne yo si benga ve kai ava hingi ve tu Gidion ka ve wona we shi wana mo panangu lutu uyuri Israel ga ka on do ku me shane alu tove shi ne za mo lu tove wa vemba ye na ya vemba lu tu Israel ga shi tu yuri Israel ga ko su one chi wo tak down ba jiri itio kisha trata la hi shami e zanzan tio kisha nene ba umbo view kwa isuluwera kwa mi vesin ya ka ba jiri tio trata i view shapo ka tape kai we oru odun wewe oru ge oru tiane i view shapo ka tala kai sinenge na shami shachunye a Shie kpishi je semba emba Aondo kasi si yina shakwa yu baka pe on da nenge se laga se akasi yina basi yina Aondo ne ka kele vesu ne ko vesenga ne ngwa gamba emba Aondo de hene wongu chuku yu mo Aondo ne ka kele we une wasi etawo shiru ne wasi Nigeria jimi chiga ngwaga kwa sho while alwe Aondo kuna wa otumya kana na gbenda na kana ayi tumla kenken yo ka tavu wege alu chie we yokba gbadanta Aondo wo ko vesinu so kalankele we eriya kasham nenge ulu nenge yoga kasham nenge wonda nenge ne wela kai wo nenge yoga na anti una lokente ya na hamba kuyo je pa e ya na Aondo ka Gidion wona mo ne no na hamba yo mbala je alwe ka alunje ka o mo tere da tenum shana na ha ne ngwaga wo show talu shi se he yo kpishi se gama sun ba chiwile ka gane sun najiji sham gane man ne gane soro kpin sun ba ye ba Aondo ba kirikim na sun ba ne gane ka ta sun ba chiwile ka ta sun ba chiwi yon ba ta si wundo e gele Aondo la alu wundo Aondo ya Aondo pa ona wundo na wo fa yesu ga kporum ki wa fa we van de fa we ya tavle shima di wundo wanga e yanga ngishi na wasi Gidion akapone wasu kpajira shingo gemaga ta na mbuhe toto bu yenga ko vesinu ya ko mo na nem savasa fa ko alwe savasa ga summary make a summary da o bibilo yo tuwa ka kpishi adon mana ongwa wasu kpa story make do yaga makaka mimi Aondo yona abara ya lune tito orune bibiro Aondo zahamu lune veni sa shenge shi mi hinde mu vala ma veni ne ngwaga msone